Agent 5 Napalabas Pimusay ti ina ni Jacqueline ket iti punerarya ni Divilo tinangitalkan da Clemente iti bangkay na. Agdwa-dwa met ni Jacqueline iti panangtaming da Divilo iti bangkay ti inana. Iti panangitulod da iti bangkay kas taunay ti sangit ti balasang. Itagagayem denggen nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Sige, pagkisimpayo na ibag tilungon kakapsat. Insang putdan ti bangkay ti inam, Jacqueline. Lamayan tayon. 75, 76, 77, 79. Ano rin ka? Play money? Siyempre, orihinal a kwarta. Saan na malapdan ti panagsangpet ti kwarta? Kat pakaragsakak launay. At dagrig-rigat at damot agak akop iti kwarta. Kat datadaitan na amo ti kwarta kadata. Pud ni dayta, Devilo. Mapadata ti amin na kayata. Talaga? Itulin ko lang iti drawer da ito. Dakag ti mapaspastrek mo kas doktora. Kat dakal mo ti mapaspastrak mo iti amin apagkwartaan. Ato hindi merindahan niyo, sir. Doktora. Agyaman kami, Adeline. Agyaman kami, Adeline. Di mo liwayan ti agmerienda, ha? At adasi ka ti agmerienda, tasi ka ti mabambanog ngagtrabaho. Agyaman ak, sir. Nakasaysayat kayo kani ma'am. Siyempre, gaputan na sayat ka ma. Nagagat ka nga agserbi ka ta kami. Sir, anya di pakaragsakan yung itay adang dengga. Apay, Adeline, ada ka dinangag mo anada kamat ni? Kaslangarod addado. Anya day ka? Isungarod adamdamagag tadyak amo. Kasta ka di. Window. Awan mo't gayam tinadakamat mi. Iso abay bayamon. Di mon pakibiyangan ti may papan iti dayjay. Eh, sir. Kat manipod ita. Amin na mangag mo ka na kami. Saan mo na pakibiyangan? Tapno awan ti pakaysad makam. Mama. Mama. Tsak maklon nga awan kan. Kaya't ko nga aprusan ti rupa ni Mama. Apay akas na ti mata ni Mama. Uncle. Apa, Jacqueline? Uncle. Tsak magustuhan tinamay anda itilangan ni Mama. Saan ka tiyakas tamat tilangan na manipod na isang pet? Pudno. Ngam nadlaw kun idita mo pa lang. Iti kastaan na nga ni Mama. Kasla na parigat. Onda ti kayat mo sawon, Jacqueline ka anakan. Kasla na sakitan iti husto. Kasano ang masakitan kat natayan?
Wadno, Uncle. Ngam kita ang ti facial expression na. Kasta unay ti panagkurarat ti muging na. Ako namlan nasakitan iti kasta unay. Bunga da ita pinayenjik nga agas. Nasobrahan iti formalin. Uncle, saan ka di nga expert da? Ti kayat ko asawan. Saan ka di nga expert ti gayong mo? Saan na nga taan na kontrol? Amo damat no kasano ti kaadto ti maikabil nga agas iti para 1 week or 2 weeks or 1 month. Agdwa-dwa ka kadikanakan. Uncle, nabantayak ni Mama aging gaan na uyos ti angas na. Nakaamamo ka nakapimpintas ti rupa na apin musay. Tilanga na ita na kamasayag. Kasla nakariknay tinagpay tumaasakit. Di mo ko mapagdwa-dwaan ti kayem ti pamilya kayo. Uncle, kita anayang bag. Kita ti ornos ti saka na. Kita manipod rupa aging ka iti saka. Kasla narigatan ni Mama. Kanakan. Doktor kada impalmer ti close friends ko. Isumadamot ba si tamok iti langa dagiti masaksakan iti agas. Ngam, Uncle. Kitaan niyo na impag. Apay akas ti mata ni Mama. Kasla. Tsak kaya't apanunutan. Ngam, pagdua-duak ti gayam yo. Aga-atapak. Nga, aga-atapak. Aginundawayan dan ni Mama. Kaya't mo asawan, pinagaramida ida iti dakas. Wen, Uncle. Nga uray bakit? Awan nga ta, ti delikadesa da. Wan nga paiso. Numerak. Kaslanda sana nasayata na pasamak iti kapsat ko. Hanggang sana rumbang ay padlaw ko ti kastoy arignak. Tapno sana masakitan ti kanaka. Papanam ka nakan. Iti police station, Uncle. Apay? Agpatulong ako. Ada ka di parikot. Agladlad ingitahak, Uncle. Gapo iti pupusay ni Mama. Agdua-dua iti kasasaad. Wano lang nga na ita. Napay bangkayan. Saan ka di nga dakan sertinam? Kat isutim patay na. Amo tayo amin day na, Uncle. Ngam ti pan nakaasikaso na iti funeral homes ti pagdua-duak. Isong aglakad ako. Tapno agtal na tirik na ako. Pagduado am ti serbisyo ni Pare Divilo. Saan lang mat nga iso tinang taming kankwana? Amok nga do ti kakadwa wano tao na. Apay, kontraandak, Uncle. Kan awan anyaman na kada kayo tinapasamak kan ni Mama. Apay ka di nga walang nyaman na. Napatag ni Manang. Iso nga oray pimusayan. Paglading itak no adamamwa ka sana na saya at anapasamak. Sige, patuloy ang tipanggap mo. Kada kami ti makamo dito'y kadagiti kakabsat mo. Kastagayan ti si Bubukal na pasamak. Itatala nagkita. Kastapit ti napasamak. Juan Leonardo, katagyaman hag, tanay ranaan nakita ka dito ay. Ang patulong ka talaga kan ka. Naisalaysay kumatan kan ka ti amin.
Jacqueline, agkaadalan tayo di. Iso tulungan ka. Tinasaya at itulod kay ti regional office. Ipari-autopsy iti crime lab. Mabalin ka di nga idarong ko itan. Ngamin, nagado tinakitak apagilasinan iti saan na nasaya at aserbisyo da kan ni mama. Makita yun tol, Leonardo. Wano, makita dagiti umay mang eksamin kan ko na. Kastoy da jay. Urayan nyo ti resulta ti autopsy. Manipod iti crime lab. Numapanagnakan a positive. Paibalod mi ti awanan bayin anang bastos iti bangkay ti inak. Numapanagnakan ti probable cause. Isurudan to kada kayo ti procedure na. Leonardo. Itudyo kanyag ti kompleto anagan ken address ti suspect. Sige. Ammo kon taramidat. Kat makammo kami nyagtignay para iti dayta. Manang, iyawawan ko lang tiladingit ko iti pupusay mo. Numapanagnagan ti atap ni Jacqueline. Uray sino pa'y day taak kita ti tao. Awan makalapod kanyan. Aramidag ti mga iti gumaygayap kabariknak. Clemente! Divila. Pare, aklunong tayon tinabagteng kinimanang mo. Mawatan kamat kiti. Agyaman nak pare. Kawan gayam. Umay misukatan dagiti sabo. Kastamutan, anang yug kami manan iti kape, asukar ken biskuit. Agyaman nak. Maguray ka. Nalukatan ka di tilungon? Kinaitada bakit kan kakaanak ka. Nuan niya jay banag akaslan ay barabat iti tiyan na. Ako dayta. Di pagdanagan dayta. Pasat tipan nakataming na dayta. Awan question iti dayta. Kasta ka jay pare. Wan. Pare, jak mo makita ni Jacqueline. Rimuar. Napanan na ka di. Ko, ada napanay na si Kaso. Kasta ka di? O sige, ta check-upan mi, kan isimpami ti pan nakakalob na. Mabali na parwaran pa lang dagiti adda dito sa alas. Iti kasta, sana madisturbo dagiti tao kamang taming. Kentap no, sanda malang ab ti agas. Sige. Diyas kay, sayang nga talaga. Saan mo na natuloy ang nagatang tay nagpanugan ta? Nagbabawi tay nakatulag ko. Anya? Buisit day tao. Mangilawlawan. Sapay bangkay di gayim mo tinaira na at tinakawan tati bagila. Wen nga rod. Kasano itan? Awan. Kas jay nalatan. Sayang nga talaga. Diyaga muno niya ti pangusaran day jaya nakatulag ko iti organs ti tao. Ngamnuan yaman bilang day ta. Awanan bibiyang ko. Tinapatag, makalakot ako ma. Ngam saan mo't anatuloy. Mangilawlaw anday tao. Ikam iti pagnakman na, Divilo. Masapol nga agnakam. Inulputan na ta. Isumanan. Addan record day tao. Day Jenny Tomtom. Ti informer ko. Aday ti asidog ti punerarya. Awan siguro dagiti amo na. Aday ta. Masidigan ni tayan ka. Manong! Tomtom. Anya dagiti impormasyon.
ibagam amin ang naobserbaram iti panagyam mo dita punerarya. Anya ti ko nam apagsanitaan ta, Divilo. Inubiba. At damasaysay ko asaan anasayat. Isungag bakasyon tapay lang, ije mansyon ta. Unay kalakit din aya. At daman siguro kabutong mun nga oray awan. Aganan na daklang, tadanadlaw ko. Saan ko man natangkan ti ulom? Saan mo nga orayan, ti pan nakasilom ditoy? Manungal daw tay jay. Uray makatawan no iso. Anya? Nagbayag mo tan? Naskanda ito. Aglaylo tapay lang. Kasanun tinegosyo ta? Ti sideline ta? Sapay naganayas ti sasangbay ti kwarta kadagiti dakulak ta. Mabati dagiti taok ditoy. Makamudan amang i-deposito iti amin na masapulan to'y punerarya. Asino kadakwada ti itugot ta iti mansyon? Wano vacation house ta? Ni Adeline. Mabalintamot nga itugot ni Tomtom. Tamapagtalkan day jay. Sige. No agbayag tay jay. Masapol a kompleto ti katulungan ta. Rumbang lang nga kasta. Mga latanton iti sabali a para luto. Sabali a para laban. Kan sabali man ti hardinero. Uray dagiti siguden nga da dito iti itugot ta. Iso ang mga ngayak iti meeting para iti amin. Uncle, agyaman nagtakinuyog nak. Maalak ita ti result ti autopsy. Amoy, Uncle. Adda na amwak iti polisya. Ngam saan ko nga ibaga kada kayo. Apay adi mo ibaga. Nasaysaya at no da kayon amis mo ti makatakwat. Tada pa kainaigan ti gayam mo iti daytoy. Anya? Yulik at dagos ti darom. Tapno marugyan dan ti inquest proceeding. Urayan nyo lang ang certification, ma'am, sir. Anya ka din ay jay a certification anadakamat na. Uncle, positive. Anya? Certify anti-crime laboratory. Nga adda na po kaw apasat ti bangkay ni mama. Anya? Adda pasat ti bagi. When no organs ni mama, anapo kaw. Lukasta. Lukasta. Manglilipot agayam. Manglilipot! Anya nga tati ibaga dyan nakaisam alalaki amang sit-sit-sit kanyak dito ruwarte gate. Asit gak. Amang ano napatag ti ibaga na. Sino nga taday ta alalaki? Anya day jay, manong? Wingayam, siyak ni Adong. Ngagnana di tamay katlo a balay manipod diti balayo. Kasta ka day? Agkaruba tamat gayam, manong. Siyakmat ni Adeline. Babaunan da Sir Divilo kan Doktora Genoveva. Wan, babaunan da iti day ti abalay da. Kayat ko ti makisiningad kan ka ading. Tapno makapagtitinulong tayo no adda parikot dito'y purok. Wan, manong. Kayat ko matikas ta. Sayang ta agbakasyon kami kadagiti amok iti mabiik. Basta ka di. Wan, manong. Sa dinong iti pagbakasyonan nyo. Ijay sambuang ka. Ni, nagadayo mo ten. Ay, Wingayam, mabalin niya alain ti cellphone number mo, Adeline? Ay, Wingayam, adto iti cellphone ko. I-phone book mo, Ading. Wala, manong. Aday ta. Agyaman na kading Ay, Wingayam, amukmat ni Tomtom.
Agam ammo kayo matgayam. Nasingpot agayam ni Tumtom, manong. Nasingpot at talaga. Ay, sige Pakumustahan nagtukin ko na. Umay kayo pa'y dito ya. Akakaruba tayo matlaang. Saan mo't nga gungot dagiti amo? Ta nasayat dapat tao? Kasta ka di. Uwan manong. Nasingpot kan man nakaawat da. Iso mabalin nyo latamat yagpasyar dito eh. Anya ti kayat asawan, ti kanal buong. Asino, ti nagpaltog. Gagayem, di uliway na denggen, ti tuloy, ti sirye tayo italawas, iti drama tayo anapalwan. Agent 540. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero. Ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.